Andiki mauvova Kenya umuthi ni makwatiania utwaisya miatianio ya muwo kulena na meko mathuku kana kuumigwa hila mewiani wo na muno ivindani yikwithitwe na musukumo wa kukosa utongoi wa Kenya. Miatianio ino yatoiwe isioni ta taunini wa Masako, Makueni, Ilovi, Mombasa kati wa kunge vala andiki mathingilila vatawa uthasyo na usesei uthukumini wo. Kavindani kaungu dhuingi ya andiki ni yathokea mwandiki munyanya Catherine Wanjeri musiko kuya Kiambu ulona umeiwe ni maofisa ma polisi kaundini ya Nakuru yani ivindani ya miatianio nake Isaiah Munguti ulani wakili wa maundu makoneti uthasyo wa unyaita wa mauvo ni waweta vena ilungu sia kativa ka Kenya inengeto uthasyo wa andiki kuthukuma na kumanyithia enende na kwou ni mavityo kumasi ya matambiani mauthukumini wo ta andiki na nyaita ma mauvo. Boni Mutisia nukutuelesea. Ni matambia la moneka isioni kwa nthino ya Kenya andiki mauvo maitwa ise miatianio ya kusukumia mugo na uthasyo uthukuma wewo wa uandiki meile na vanene na metele manganyo ila maende na uthukuma wewo kana matesia twitonya kuendea twithukuma twitiswa nundu matesia ya mekuka kwa andiki mauvo ni nzia ya serikali mundu lonenga na uvo aeke kuunenga. Kazi yetu ipewe heshima juu sisi hatuna silaha yote tunakuwa tunabeba na ile tunaomba ni askari watuchunge. Ama iweta kana maesa itikila kusioka ivindani ya tene ila kutaina uthasyo wa uandiki wovo kwithwa kativa kandi ya Kenya kama nengeta uthasyo wa kuthukuma wia wo na wailu. Katiba ni atunengie mwia wa uthukuma na nienda kwa asia serikali nimethitwe kwa ivinda yingi matunengete freedom ya uthukuma kwa utu ikenda kusioka miaka ya tene ingine mumaneva nene mavithukia kana kuumiwa na kuvua ila mewiani wo vamwe na kwa semiyo ya uthukumi maile na vanene na matambia ma maofisa ma polisi kutumia vinya kumathinya kana kumanya mase maende na uthukuma kumanyithia mwene nthi mwini wareke weta like do they say you can kill the prophet, you can kill the messenger, but you can't kill the message. Lakini nacho boya bado messenger mboya kwenda bado na serikali likile kati na tuone anwala manathi madamu watitwe na makatoa koti. Wewe unaandamana unatoka huko na unaamua kutupa jiwe kwa maandishi wa habari, ama wewe polisi ambaye umekuja kukabiliana na waandamanaji, basi itafikia wapi kwamba sasa unaachana na waandamanaji unageuza mtoto wa bunduki kwa mwanahabari? Kwa uti kule serikali ya Kenya kwanza ile tongwewe ni President Dr. William Ruto asisi maundu tasu ila mwandiki ukwava hiki sasa ki ni metho ma mwene nthime ubwikwa no unundu tutetikila ithieta andiki mobo kuna waua. Kaundini ya Kiambu andiki mauvo maithokea mwandiki umolo na umeiwe kwa isitwa Catherine Wanjeri ulawoneka na ndeto ngito kumana na kila kiende na mwikumbila tatonya ulikawiani na ende na uthukumia maundu manini musini kwa apparently as you know that we need to be working every day to put bread on our table. As you can see, it's like our parent would not say that I'm a liability to them, but I feel as a liability to them because I've been working. But now I'm under the care of my parents, and it's not have been an easy journey, but I believe and I hope that whatever has been happening and whatever truth that we need as journalists is going to transpire and is going to come out as soon as possible. Ninyawa kiva munaandikila methokete musi uyu nimenda serikali ende na usukumia kuhusu matambia metu alama nosie matambia makumuumisia maiweta kana nitambia ila ende na utoa wambola na kuithwa yuva thukanu na miao. Nataka serikali ichukue jukumu kuliko kwa juri ya Wanjeri sasa juu sina mtu mwingine wa kunisaidia. We are therefore asking the relevant government agencies to expedite the arrest and arraignment of the errant police officer in a court of law, failure to which we shall institute private prosecution against the trigger-happy officer who happens to be known. Wakili Isaiah Munguti na ikiweta kana katiba kanthino ya Kenya kena uthasyo kana ninganekana ita uthasyo wa enende kumanyithwa na kiki katonyeka ethwandiki mauvo makathukuma na uthasyo na muwe mwingi na vaiwa iluma ende no vengiswa la mewiyani twatatolilia katiba kaitu kena protections mbingi muno ila kanengete andu ma media na kindu cha mbe watatolia article 33 niyo nenganite kindu ta freedom of expression pala mundu ena mwana wa kwithi express ikunenga na information
kuhusu kila kiende na hii katiba specifically in article 34 ni nenete kuhusu freedom ya media. Kwa media mena mwana wa kucover event mate kwikata mate kwa watu aka na mate kunyanyaswa. Article 35 ni kuneng na kuhusu access to information ile kuweta mwananchi na mwana wa access information. Mutongo TV Nyani Toboni Mutisia.